Alo papa. Karame mwana wa. None se kumba magaye iki gihe na mahoro. Ureko mwari mari kunzora ndanote zongeraga kandi mu hambere. None si mwana wa kubera icyo udafataga note ngabandi bana ndabwo uri kumwe nabandi mwiga hamwe. None se mu hambere ndo twandikaga kurubaho tubeze tuzisiba ndibaze tubaze. Mu hambere nyine hari kera mwarandika kubibaho. None se ko nongeye ngagera mu hambere bakaba bari kuzinza abo hose ndari mu hambere. Wanjije wese mu hambere ho muri segonderi hawe no mu hambere primaire. Ya. Ase amafaranga gwambaye go kugura amakendo nagariye ngagururu. Ndira nawe unyumvira. Amafaranga gose naguhaye ibinoti bya 5 bitukura ntabwo waguzemo amakayi. Warayariye ndasoni. Ya. Ubwo nyine niba bikunaniye ngaho tahi wanyu ubwo narabivuze ngo kwiga n'ubundi wende ubishoboye itaha. Ubwo ndataha.